Assalomu alaykum, bergan topda savdo baho qilishasiz. Men keyingi so'zimiz Kentra bo'ldi 2022-yil. Mashina полный таза, родной. Тонировка металл, чехол полик, әмізет қайын. Бақтерген ағамызға беріп, бағасы 38 болып. Бақтерген аға тексеріп көріп алдың ғой. Рассаң ол сенің саудамызға. Жақсы сөзің болса аға. Болады аға. Оң болсын, әзір атына өтіріп келді бұяқ. Бүйірсің ұдақымыз. Assalomu alaykum, bergan topda savdo baho qilishasiz. Men keyingi savdo Kentra bo'ldi 2022-yil бағасы 138 ming bo'ldi. 88 ming proyekt. Oң болсын, тозылмақ несібетсін. Біздің саудамызға жақсы сөзіңіз болса. Assalomu alaykum xalqim. Bergan topda salonga rahmatlar aytaman. Mashinani olib o'tirman arzonbaqadan. Ishlaringizga tabrik qilayman. Xayringizni hamisha sog', tilaklar ko'p bo'lsin. Rahmat, buyursin, oң bo'lsin. Assalomu alaykum, bergan topda savdo baho qilishasiz. Men keyingi savdomiz Damas bo'ldi 2023-yil, бағасы 83 million pul bo'ldi. Жеңіс inimizga buyurdi. Жеңіс tekshirib ko'rib olding ғой. Rassang ғой. Kechagi bu Tiko'ga almashtirib olgan Damasimiz. Tiko'sini 5 ga olib 6 millionga sotib berdik. Жеңіс bizning savdomizga rassang ғой. Bir yaxshi so'zing bo'lsa. Ular Damas'ta alıp atmış, bereket yaptı savdadan. Bereket yaptı savdanın jigitlerine rahmet. Sağ ol. Болады. Оң болсын, бүйірсін, тозылмақ несібетсін. Bereket topda savdo baho qilishasiz. Men keyingi savdomiz Cobalt bo'ldi 2023-yil 62 ming proyekt. Zip светлен. Bunun бағасы 140 million pul bo'ldi. Alisher degan inimizga buyurdi. Alisher, tekshirib ko'rib olding ғой. Rassang ғой bizning savdomizga. Bir yaxshi so'zing bo'lsa. Rahmet, bereket savdam, bereketini bersin. Жұмыстарға табыс. Rahmet. Alisherдің Nexiyasını baqalab alып қалып отырмыз. 25 millionға 2009-жылдың Nexiyасы. Сатуға қоямыз 26 million сомға. Неше жүз Alisher бұл әзір? 280-ден өткен екен пробегі. Келе бересіздер, берекет автосаудада қызметтеміз. Ал Alisher оң болсын машин, тозылмақ несіп етсін. Рахмет. Assalomu alaykum, bereket автосауда baho qilishasiz. Keyingi savdomiz Cobalt bo'ldi 2025-yil Style. Бағасы 160 million pul bo'ldi. Taykosh Azat jo'ramizga buyurdi. Tekshirib ko'rib olding ғой. Rassang ғой bizning savdomizga. Yaxshi so'zing bo'lsa. Berdiq jo'ramiz, bir жағынан önümüz rahmat soat. Turib kelsek, жұмысымыз bitib kelib жатыр. Rahmat, kelib bering. Bari arzon. Болады, оң болсын, бүйірсің құда қалайсың. Әмінім жетірсін. Амин. Assalomu alaykum, bereket topda savdo baho qilishasiz. Men keyingi savdom Spark bo'ldi 2019-yil. 84 ming probek. Бағасы 83 million so'm pul bo'ldi. Artıq bu qandasımızga berdi. Tekshirib ko'rib oldingiz ғой. Rassiz ғой bizning savdomizga. Yaxshi so'zingiz bo'lsa. Bereket topda savdo kollektivimizga rahmatlar aytaman. Bu yerda mashinalari juda yaxshi, qo'l yetimda senada ekan. Senalar ham нормальный, o'zingga unagan senada qo'yib beradi ekan. Sizga rahmat. Болады, оң болсын, бүйірсін, тозылмақ несіп етсін. Assalomu alaykum, bereket topda savdo baho qilishasiz. Men keyingi жаңағы кешегі акцияға қойған 12-сіміз 2023-жыл бастаңғыш төлемсіз айына 4.400-ден келетінді Қайрат інімізге беріп, Қайрат tekshirib ko'rib алдың ғой. Рассаң ғой біздің саудамызға. Bir жақсы сөзің болса. Бәрі рас екен, нөлден қойып, бір тен шардан жоқ, су нөлден алдық. Болады, рахмет ажағаларымыз, сау болсын, саудасы болсын. Оң болсын, бүйірсін.